putlara tapmak ve peygamberlere isyan etmeye devam edip durdukları esnada tufan sularında helak etti. Verdiği görüşler bunları sizlere sunmaya çalıştık. Nuh ve Cüd Dağı bütün konu olarak yer almıştır. İnsanlığı böylesine etkileyen ve insanlığın ikinci عندنا مثل في الأردية يقول دجاج البيت مثل العدس. نعم. والرومي عندك ولذلك لا تعرفون عنه كثيرا. لا لأنه أولا يجب أن أعرف الرسول صلى الله عليه وسلم. إيه هذا هو. والصحابة أولا هذه أولوية. لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخوكم في الله دكتور حامد أشرف حمداني من جامعة بنجاب لاهور بباكستان، وأتيت للمشاركة في هذه الندوة القيمة ببحث إن شاء الله موضوعه سيدنا نوح عليه السلام في القرآن الكريم دروس وعبر. والحمد لله سررت بلقاء الأساتذة الأفاضل هنا، وعرفت بأن في هذه المنطقة البعيدة من العاصمة إلا أن الجامعة لها خدمات، وهذا القيام هذه الندوة أو هذا المؤتمر بهذا الشكل الطيب فأثر فينا كثيرا وسررنا، وخاصة بالتكريم الذي وجدناه في هذه البلدة الطيبة. adını söyledi zaten orada. Pakistan'ın Punjab şehrindendir. Punjab eyalet bölgesinden, Lahor şehrinden, buradaki üniversitede Arapça hocasıdır. Tabii böyle bir organizanın burada bulunması başkentten bu kadar uzak olduğu halde bu üniversitenin güzel bir çalışmasıdır, çok sevindirici bir şeydir. Hele böyle çok hepimize yakın olan bir konu üzerinde bütün Müslümanları ilgilendiren, Hristiyanlar hepsini ilgilendiren. Nuh Aleyhisselam babamız çünkü. Ve burada gördüğümüz bu ikram, bu yakınlık, bu bölgenin bize hem tanımamıza yardımcı oldu, hem kalbimize bir sevgi yarattı. اسمي الدكتور كفاية الله حمداني. أنا محاضر اللغة العربية بالجامعة الوطنية للغات الحديثة في إسلام آباد عاصمة باكستان. وأنا جئت لأول مرة في تركيا وفي هذه المنطقة، وأنا سررت كثيرا لما رأيت هذه المنطقة الجميلة وكذلك هذه الندوة القيمة. شكرا. Diller bölümünde Arapça hocasıdır. O da katılıyor buna ve o da bu çalışmadan çok memnundur, çok sevindirici. Bunun üzerine bu adamın oğlu da babasını oturtup babasının elindeki bastonu alarak gidip Nuh Aleyhisselam'ın kafasına o bastonla vurdu.